أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمها لبوتي مسلم أخون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده ميدوس كريد وستكي فدان نبي صلى الله عليه وسلم جي أريهن ثابت وفاوى جامع دعاتك جترين دعاء دعايك قلقين حادثاي رواية أستوى دعاء نبي صلى الله عليه وسلم جي متير صحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه وداروني إدو هجا ما نبي صلى الله عليه وسلم فتس نمادا نكم وداغتون لسوي تلقي فانوغي آدهكي فتس نمادو كورين كوربو كورين وداغن نوا مسكتا وداغن جماعتوغا إمام نماد كوربا إهن نمس إدوه إكاليغي فانو لسوي وداغتي كليغي فانوغي صحابين إرو أراتو بلن تببي هندو إكاليغي فانو نكم وداغن قمت دينمون أو السوها نماد كوربا صحابين معاملة كوربي مخاطب كوربي تلفون حديث كورباني إبيكالون تبيكالون تببي تنكو مدكوربوما تمن كليغي فانو لسو وداغن سبب تيبيكالون بيان كو ديوانمي معاذ غفانو جمي حديث إمام الترمذي رحمه الله إباكو ربا فواني أده إكليغي فانو حديث كورباني تمن كليغي فانو هيفلو لبواغن ولو كوربواغن نماد كوربويمم تمن كليغي فانا كولدانا وگن وي منبر نمادو گتريغا تمن كليغي فانو تايا جهونه ادي نيدي تمن كليغي فانو گ نفسو گ مچ گدوي گته هندوغا تمن كليغي فانو ديك ودا گتيمه فاذا انا بربي تبارك وتعالى في احسن سوره تمن كليغي فانو گ كوريفو متيغا تمن كليغي فانو گ وري الهو ikalaange emme riveti emme maan emme matiri sifaga waniko timan kalege fanu deke wadaga time ade ilah subhanahu wa ta'ala wahi kurabbiye faqala ya muhammad e muhammad gifane timan kalege fanu hadith kurabbi me labbaik rabb adehe aluge veri ilahe mi fadan timan kalege fanu hadith kurabbi me adehe alu ijaba deme هندوغا الله سبحانه وتعالى تمن كليغي فانا سؤال كربي قال فيما يقتسم الملأ الأعلى أي الله سبحانه وتعالى وحي كربي كن كمكاتو الله سبحانه وتعالى حضرتك جاكا لبفاوى ملائكة بيكلون بحث كربني كن كمكاتو بيكلون بحث كربني تمن كليغي فانو حديث كربي مي لا أدري تمن كليغي فانكا إكمن إنجيجن نوي لا أدري ربي ألوغي وري إلهي تمن كليغي فانكا إكمن إنجيجن نوي بفدان الله سبحانه وتعالى تم فهر تمن كليغي فانا سوال كربي أدتي من كليغي فانو إفدين جواب تكرار كرم ديمه دنتي من كليغي فانا فني وداغتي الله سبحانه وتعالى إلهه أبلو تمن كليغي فانو ديكونو دمدوغا بيبيتن
ilahu subhanahu wa ta'ala ge mativerigen va ingili fulutakuge finikan timan kalege faanoge me fuluge terein timan kalege faana ihsas kurewne ehinduga timan kalege faana ilahu subhanahu wa ta'ala irada kurawwa kamegge ilmu libigen diye den ilahu subhanahu wa ta'ala sual kurevye kurin sual kurevye fadan fima yakhtasimu al mala'ul a'la kun kama katoy Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga ga kurevige wa malaika bekalun bahus kuravani ekama ka meduga ebekalunge meduga debassumen ufedigin ulani kun kama katoy tenti man kalege faano hadith kurevime fil kaffarat ay kaffara takuge maana ki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ikamegge sababun alage faafata fuhewigenda kantattakuge den Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurevie ma hunna ay kun kantattakittoe timan kalege faano hadith kurevime qultu mashul aqdami ila al jama'at ay hingafa namaduge jama'at ad-diyume famaguga hingafa namaduge jama'at ad-diyume ay wal julus fil masajidi ba'da as-salawat adi miskittakuga innamadu nimigen anen namadan intizaru kurma ishinde inume madukoggen inume ay wa isbaghul wudu'i hina al makruhat adi ei wudu furiha makurume undagu halattakuga fini duwastakuga wudu kuruma jehilum wa halattakuga hashigana fini vedanati biruganna halattakuga undagu halattakuga wudu furiha makurume ei den Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurevie qala thumma fima den ituru kon kamegatoe qultu fi darajat ay Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga alage daraja ikamegge sababun fuligenda kantattakuge qala wa ma hunna Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurevie ay kun kankamettoe timan kalege faano hadith kurevime it'amu at-ta'am ay mistakunna kandi heoforukon ulume walinul kalam adi riwetiwegenwa bahakun mihunna muamala kurume was-salatu wan-nasu niyam adi mistakun nidafa waniko reganduge damwaruga teduwe Allah subhanahu wa ta'ala munajadannawa namadu kurume den Allah subhanahu wa ta'ala ikalege faana wahi kurevi qala sal kalege faano edi wada gannawashe kalege faano ekankama edi wada gannawashe den nabiyya sallallahu alaihi wasallam mifadan du'a kurevi اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك فدان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كربي بدعاء يقول يجنبا مانيكي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المكروهات وترك المنكرات إيه ألوغي وري إلهي ميلا إبا إلهوغي حضرتون هيو يجنبا عملك ندمي هيو يجنبا عملتك ندمي أدي ميلا
nuba kankan dukolluma mila iba ilahuge hadratun edeme wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani adi miskinunna lobi kuruma mila iba ilahuge hadratun edeme adi iba ilahu milaya faafa fusse masha adi rahmal levuma mila iba ilahuge hadratun edeme wa idha aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun adi iba ilahu gawmegge bayaka fitnay kurimati kuravwan irada kuravwa fi kamuga wanama mila e fitnaya abaddalu nuwanis maru genneuma mila edeme وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك أدي إبا إله دك لوبي ومشا إبا إله دك لوبي وبيك دك لوبي ومشا إبا إله لوبي وغتما كتن كدين عملك لوبي كرما ميلا إبا إله حضرة توفيقا يدمي mi nabiya sallallahu alayhi wasallam kurevvi mativeri du'ayaki mi du'aaga emmeha he amaluta nabiya sallallahu alayhi wasallam jamaa kuravva famiwani allahumma inni as'aluka fi'la alkhairat miyala iba ilahuge hadratun waage edeni iba ilahu russawa hewegemwa amaluta kurumashe ehinkamon mi du'aaga kuriha he amalu take jamaa famewani Allah subhanahu wa ta'ala e amalaka russawa ila subhanahu wa ta'ala ga hadratuga lobuetikam boduwegemba emmeha amalaka tawfiq devuma Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun dennefa miwani hame fadan Allah subhanahu wa ta'ala ekamaka nurussawa emmeha kame ila subhanahu wa ta'ala ge kofa ekame kurmun haggwegen hinga dane emmeha kamakun durheliuma Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam danna wafa miwani ehmima mi du'aaga kuriha heo kamaka edun jamaa fa miwani adihame fadan emmeha no ba kamakun durheli rakkateri kaman edun mi du'aaga jamaa famiwani eya kiga nabiyya sallallahu alayhi wasallam mi du'aaga himanu wafawe wa hubbal masakin adi miskinun deke lobi uma mila edeme miskinun deke lobi uma ki miskinun na heforu emihunge nikamati halu dene gane emihunna beenum wa ehita foru koddinu muslimege haysiyatun muslim akhegge haysiyatun ege sababun alaage hi tiri kodde hittiri tawadu weri mihakavve enage mussadikan kitamme boduwegen die kamagawies enage faasa kitamme ginewegen die kamagawies qarun fadein kiburu weri bodawi mihakan noe miskinun lobi kura Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fulo adagen emihunna ehi forwa he forwa mihikamuga wegende ehmima mikamaki emmeha he kantattagu tereng himene kamen ehennames mikan nabiyya sallallahu alayhi wasallam khas kurawwa fa mi du'aaga miwani mi amaluge mativeri kamuge sababun mi amaluge mativeri kama adi nafsu ekamuge sababun tahzibu wagendatiye alage nafsu kiburu weri kama boda weri kamun durukoddi nafsu tahzibu wagendati ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam mi du'aaga mikan khas kurawwa fa he amalu takuge tereng miskinun na he forum miskinun deke lobium mikan khas kurawwa fa mi wani wa anta ighfir li wa tarhamani adi iba ilahu mi alaya faafa fussema mi ala edeme maghfiratu ge mana ilmerin bayan kurabani maghfirataki yi Allah subhanahu wa ta'ala alage faafa fusseme adihama ya eku ala
كفاوا فافتا سر كدبومي على فضيها نكربومي ادي هم ياكي على افدنو با فافتك දුරුහෙලිකෝ අලාය රක්කාතරකන් දෙව්වමේ එයි මග්ෆිරතකි අදේ රහමතකි එල්බරි විදාලවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ කියමන්තරි අලුන්නට්ටකා තයාරු කොද්දෙව්වා ෆාවා සුවරුගේ ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතුගේ ගෝති සුවරුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතකි එහෙමීම අලුගන් මන් කොම්ම මීහකීවෙස් حياتك اكيد وستكوغا الله سبحانه وتعالى ارديفا واميهم اهني الله سبحانه وتعالى انسان وفدوا خلق قربا فاني فدان فافتكن راغن ميه غوتا اهمي ما نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربني كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كم ادم قدريكي فافين راغن ميهك ايغترين emme he mi hunna kiye ginaginan tawba wa mi hunne emme mi du'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ga maghfirata nabiy sallallahu alayhi wasallam edi wadagen fami wani adi ila subhanahu wa ta'ala ga rahme ila subhanahu wa ta'ala ga suwaruge edi wadagen fami wa idha aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun iba ilahu bayge macca fitune fa kuravvan irada kuravva kamuga wanama fituna as jehumuge kurin miala fituna ga bihumuge kurin miala iba ilahoge hadurata gindawa fan deve miala ge maru gannawa fan deve fituna takun salama bumaki ei bahajjuri hayategge emme muhimmu en asas نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا فاوي تعرض على القلب الفتنة كالحسير عودا عودا ميها هيت فتنة كريمتي ويفهن كناغ فتن افرا انف غاوغن وافدين فركاجه فر غاوغن وافدين فتنة انساناغ هيت كريمتي fituna balaagen fitunage jehijje mihegge hituga kalu laggane jehigende adi fitunan rakkateri vejje mihagge hi huduwe alivegende hitegga fituna werikan hinga fi hite lajjehi kaluwegen gos nabiy sallallahu alaihi wasallam ehi sifa kurwa fani mirbadan kalkuzil mujakhi ehi vegende kalu hilagande fadain kaluwe haruwe fawa hilagande fadain adi bandun jehi fawa tatte fadain maneki bandun jehi fawa ichka ala ichka harudane to arendulane maneki heo nasihat devunu kamugawies e nasihatakun emiheka qur'an asaren nonnane halatan enagi hi wettijji kamugawanama heo nasihatakun heo bahakun enaka qur'an asaren nonnane e hitegga efada nasihatan haren nulane ehwema fitunan salama vehure duniyege haya vetu kurumaki ei baajjori hayatage emme muhimmu en asas ehmima nabiyya sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun fituna rakkaatiri wegemwa salama wegemwa hayate ikalege faana minbar kurewuma edi wada gannevi fituna salama wegemwa edi wada gannevi adi Allah subhanahu wa ta'ala fituna kurimati kurawwan minbar kurawwa fikam gawanama e fituna en as baddalumuge kurin marugannewma kelege faano edi wadagannevi den nabiyya sallallahu alayhi wasallam du'a qurbani wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuni ila hubbik adi miyala iba ilahuge hadratun iba ilahuge loebban edeme Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi e alaka livijje alako duniye gaves akhiratu gaves
kamiyab wajje enage haya de haya ves baajore gendane Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi e alaka libijji kamga wanama nabiy sallallahu alayhi wasallam du'a qurbani iba ilaha lobiuma mi alaya tawfiq devande Allah subhanahu wa ta'ala lobi kuruma nabiy sallallahu alayhi wasallam edi wada gannawani ilah subhanahu wa ta'ala hadratu mikamon ingindani algon men evves miheko algon men Allah subhanahu wa ta'ala deke lobiwan kitamme waraka beenum bikamuga wi namamis Allah subhanahu wa ta'ala tawfiqun udawwa fi kamuga wana algon menna e lobi won Allah subhanahu wa ta'ala purihama lobi won hasil nuwanakam Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq udawwa fi alaku ila subhanahu wa ta'ala deke emme purihama lobi wana ege maana ki purihama lobi umge maana ki lobiwa mihe lobiwa kamaka lobi kurun adi lobiwa mihe nuruhe kamaka nuruhun inkam Allah subhanahu wa ta'ala deke purihama lobi umakiyei ila subhanahu wa ta'ala lobi kurawwa emmeha amalaka lobi kurun ila subhanahu wa ta'ala lobi kurawwa emmeha alutakunna lobi kurun hame fadan ila subhanahu wa ta'ala nurusawa emmeha kamaka nuruhun terivun ila subhanahu wa ta'ala adawat teriwa emmeha mihunna adawat terivun wa hubba man yuhibbuk adi baraskalang deke lobiwa bayaku deke lobiuma miala edeme Allah subhanahu wa ta'ala deke lobiwa bayaka ekuga ebayaku deke lobiuma miala edeme nabiy sallallahu alayhi wasallam ge ariha wada gannawani sahabi wadagen dannawani nabiy sallallahu alayhi wasallam ge arihuga timanne ki namada adi eheni hen hewa amalu takuge tereng ma gina minbaren hasil wefawa mihen nune ehen namis timan Allah wa ekalange nabiyya adake lobi wame النبي صلى الله عليه وسلم حديث قروني أنت مع من أحببت تبا وني تبا لوبي بيكايكوغي أي قيام الدوه محشر دوه الله سبحانه وتعالى أمها ميستكون حساب بالله جماع قربافا ودوه سور جيغا أميهكو وني أميهكو لوبي بيكايكوغا همي معلوغن من أمن أبدو سدم وانا الله سبحانه وتعالى لوبي وميستكون ايكوغا وما Allah subhanahu wa ta'ala lobi kura ila subhanahu wa ta'ala ge hewlafa salihu alunna ekuga wuma adi emihunna lobi kuruma emihun deke lobi uma alugan men abadus Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun edenwane hame fadan wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik adi iba ilaha lobi wadgatuma kuttan koddena amalaka lobi kuruma miyalaya iba ilahuge hadratun wagga tawfiqan edeme Allah subhanahu wa ta'ala kuttan koddene ilahu subhanahu wa ta'ala hadratun alaya lobi libigendana amale kuruma lobi kuruma e amalu kuruma lobi kuruma ekamuge tawfiqan Allah subhanahu wa ta'ala hadratun edeni alugan men Allah subhanahu wa ta'ala ge tawfiqan ula ila subhanahu wa ta'ala ga hadrata emme sajida ves ila subhanahu wa ta'ala lobi kurwa mi mativere alukan namaduge emme rakuwate ves algon menna kan nukurewene ila subhanahu wa ta'ala algon menna ekamuge tawfiq devwa ila subhanahu wa ta'ala ge mashiyatuge dashum menui emme Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun ekaman edemvi Allah subhanahu wa ta'ala kuttam veve heo amalu tagine ginan kuruma Allah subhanahu wa ta'ala e amalaka lobi odigannawa amalu taka lobi kuruma alugan mange ila subhanahu wa ta'ala ge hadratun edemvi ade ibn al-qayyim rahimahullah madarij as-salikin mi hadith gennawa fa Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi hasil kuruma kure idane bay kantatta
Allah subhanahu wa ta'ala lobi kura alaku lobi kurane bain amaluta ginna wafawe ege tereng ikkamaka ginna wafawani kirit Qur'an gina ginan tadabbur kuruma ekiga e Qur'anu gawa echige maanaya Allah subhanahu wa ta'ala alugon menge kiben e Qur'anu ga edi wada gam fawani kon kamakatto visnuma ekiga alugon menge Qur'ana eggota kihinetto amalu Qur'ani mikan kama meduga visnuma ekuga e Qur'an gina ginan tilawatuko gina ginan tadabbur kon ulun adihama efadan fardu namadu taka Allah subhanahu wa ta'ala fardu kurabba fa kantattakan alukantaka namada rodaya hajja adi minum ves Allah subhanahu wa ta'ala alukan fardu kurabba fa alukanta zakat dinum fada alukanta takallobi kuruma ekuga sunnakantatta nawafilta Allah subhanahu wa ta'ala hadrata kuttam kure sunnakantatta sunna namaduta sunna roda sadaqak kurun adi kirit Qur'an gina ginan kiyo mifada sunnan amaluta kallobi kurun adi hame fadan Allah subhanahu wa ta'ala handumako hinduna haviru riyaduwalu dhikruko ekama dhikru kuruma lobi kurun hame fadan mistakun nidafa wa wagutuga reganduge damwaru Allah subhanahu wa ta'ala duniyege uda tajalli odigannawa wagutuga teduwe ila subhanahu wa ta'ala munaja denne lobi kurun ade lobi kurumuge maana ki ei mikankamaki tima ufulanjehe bure gotan nudeki mi tima ekamun ufa hasil kura kamigi gotuga timayan hinhama jehun libe kamigi gotuga ekan kurun ei lobi kurumuge maana ki lobate akhunne mi materi hadith basfulu nimma wala bamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadh gifanu dannawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi basfulu mi du'a fulu nimma wala bamun fahoga hadith kurabiye innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamuha ama kashawarun mi haggu tede tiaba mihun mi du'a ungene mi du'a daskurashe nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuravi amru fulemmi algon me mi du'a ungeni adi mi du'a dasko mi du'a hem mista kunno mes dasko dinum ehmema Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi benum wa kamuga wanama ila subhanahu wa ta'ala lobi odigannawa amaluta algon mengi amaluta ka lobi kuranje adi hame fadan ila subhanahu wa ta'ala lobi kura alutakunna algon men lobi kuranje Allah subhanahu wa ta'ala lobi kura alutakunna lobi kuranje erum Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ila subhanahu wa ta'ala ge lobi algon menna hasil wegendane ila subhanahu wa ta'ala ge russum hasil wegindane igutun algon menna ila subhanahu wa ta'ala ge maghfiratu hasil wegindane ila subhanahu wa ta'ala fussum hasil wegindane adi ila subhanahu wa ta'ala ge rahmatu ge goti suwaruge algon menna hasil wegindane dua ke Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mifada matiri du'ata dasko adi mi du'ata kuge mati ga algon menge haya bina kura gina mifada matiri du'ata ko Allah subhanahu wa ta'ala ge dhikru gina kura mi hunge terega algon men emme meslevun Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubb al-masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idha aradta fitnatun fi qaumin fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbik آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.